Assalamualaikum warahmatullah. Ibu ngon ayah bandum saudara kamu bisalem nabi ken sunnah jarota mumatanda mulia kamu bisalem nabi ken jarota mumatanda mulia. Jinolon kisah sabolang rawi tentang wahabirimung penyata. Jinolon kisah sabolang rawi tentang wahabirimung penyata. Karimung Hussein kaum Wahabi kaum Nasrani si perhanama. Karimung Hussein kaum Wahabi kaum Nasrani si perhanama. Allah kutibam bambum Wahabi diplom sidroro dalam lum ladum lampaya natesut lu abak sebab diplung najid yang ladum kateplo ija natesut lu abak sebab diplung najid yang ladum kateplo ija. Di ane asajino kakung di ane bajeng meputa-puta. Di ane asajino kakung di ane bajeng meputa-puta. Wahabi habet gageng sebab diplung bak kenang tanpa. Jino Wahabi habet gageng sebab diplung bak kenang tanpa. Allah bangkuno subah Wahabi alahai pungo gereda puta yang pangon siluk aku tanpa sigo siluk di kamu merayu maida yang pangon siluk aku tanpa sigo siluk di kamu merayu maida. Aku tibam bambum igo di bapo kasigo sango igo ayawa. Kutibam bambum igo di bapo kasigo sango igo ayawa. Igo si parhan hanaku tuho yang penting kamu cukup merasa. Igo si parhan hanaku tuho yang penting kamu cukup merasa. Wabi pungo wahai parhan ane gemeto roda punggung lemo aditu binagata ajar kaja aweh babu mo kamo bejan ngon besok lebom gata kajar kaja aweh babu mo kamo bejan ngon besok lebom gata. Bak masjid aman paran mekubang beserta musang perumagata. Bak masjid aman paran mekubang beserta musang perumagata. Alahai taun ane pang tibang alahai bubrang gereda puta. Alahai taun ane pang tibang alahai bubang ane gelante parhan punga. Lingkod rumah ulon nasiba ubungko ditupe mabo di jem umuda Wahabi parhan di ane abudo
Anayub bajo ditemegata Wahabi Farhan di budok Anayub bajo ditemegata Wabi punga kasih ke ono pantelon anto kesigam budosi Farhan nama kasih ke ono pantelon anto kesigam budosi Farhan nama menyona Allah yang petro lanjut tak anto kepal kedua menyona Allah yang petro lanjut tak anto kepal kedua amin amin.